yes reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese ikaze muri aya makuru. Uyu munsi turi kwa kane tariki 25 kuboza muri uyu mwaka wa 2025 ni ku munsi mukuru wa Noheli, ubwo abizihiza Noheli tubonereho n'umwanya wo kubifuriza kugira umunsi mukuru mwiza wa Noheli. Twinjiye rero mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ni ku Ibendera TV. Amakuru yo kuri uyu munsi rero agiye kwitsana birumvikana nibande mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi, abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Makobora urugamba rwambikanye nyuma yo kwigarurira santere ya Makabora. Ubu imirwano irimo kubera mu misozi yitegeye iyi santere. Rugamba rukaba rwabyutse rwambikaniye rero hagati y'izi mpande zombi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri Turi imirwano ikaze yahuje abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za Thomas Rubanga. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ndaza kandi kukubwira yuko inkuru yamaze gutaha ikaba ari inkuru nziza cyane ku banyamurenge bose ku isi. Uraza kumva neza ibyo amatwi yawe atigeze yumva hano kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Ndakubwira ko inkuru nziza yongeye gutaha mu banyamurenge. Ibi uraza kubisobanukirwa neza akantu ko kandi hano ku Ibendera TV. Ndakubwira ko uyu munsi Kisekedi yunamiye abaFARDC n'abawazarendo baguye ku rugamba maze iminsi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uraza kubisobanukirwa neza cyane hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira yuko ubu ngubu tuvugana ibintu byamaze guhinduka ndetse cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bageze muri teritwari ya Warikare bararwana bikomeye cyane batsinda umwanzi. Bamaze no kubatsinda bahashinga ibirindiro bishyashya. Uraza kumenya neza agace abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gushingamo ibirindiro byabo bishya muri teritwari ya Warikare. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibindaza kubikuvira imuzi ni muzingo aho uri hose. Uraza kubisobanukirwa neza. Muri teritwari ya Masisi naho ndaza kukujyana mubwire ko umutekano wongeye kuba mukiya cyane ku mpaka hafi ya Kanja nyuma y'ijoro ryaraye ari ijoro ry'imiborogo n'umutekano muke cyane kubera imirwano ikomeye. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe. Turaza kandi kunyarukira hitwa kwa Mufu. Abayobozi batatu bo mutwe wa Mobondo barashwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Tayari abamaze gupfa ni mu ijoro ritambutse ryo ku munsi wa 24 rishyira kuri wa 25 kuboza muri uyu mwaka wa 2025. Mwese kumuherereye nongeye kubaha ikaze ku Ibendera TV muri aya makuru yo kuri aya masaha. Nizere ko mumerewe neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kugira umunsi mukuru mwiza wa Noheli ko bayizihiza. Reka rero munyemerere mbabwire ko ibintu tugiye kubigenza gutya. Ubundi mukanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV ngore like hasi aho ngaho uraza kuba ugize neza cyane. Ndashaka ko subscribe nsoka muri aya makuru. Subscribe abantu bashyashya 1000 mwamaze guterekaho subscribe muraza kuba mugize neza cyane. Reka rero ibintu tubigenze gutya. Ubwo mukanya gato cyane ndagaruka aturambura aya makuru yose uko yakabaye. Aho muri hose nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV muri aya makuru. Nitwa Mukada hani ku Ibendera TV. Ni wamaze kuhagera rero nyemerere unkorere like unkorere kandi na subscribe niba
aribwo bwa mbere ugeze hano cyangwa se niba byari byarakurenzeho. Ibitekerezo byanyu turaza kubyakira mu kanya tugana ku musozo w'aya makuru. Mu biduhe rero aho muherereye hose turabyakira. Abantu baherereye mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, ndavuga ubwo muri Kayonza, ndavuga muri Gasabo, ndavuga muri Kicukiro, ndavuga muri Rulindo, ndavuga muri Musanze, Rubavu na Karongi n'ahandi mudukurikira, nago nakwibagirwa Gakenke ndetse na Rulindo. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Karemiyo hepfo cyane na za Tanganyika, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu bari mu Burundi, abari mu gihugu cy'Ubugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Zambia, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mumeze gute? Ikaze ku Ibendera TV. Abari mu gihugu cya Norvège, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Norvège n'abari muri Canada, namwe tubahaye ikaze. Hanyuma rero reka munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko nago like ndimo kubona muterekaho ku bwinshi cyane, kandi ndashaka ko muterekaho like ubundi tukazamuka ku rugamba muri aya makuru 5 kuri 5. Duhereye muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, ndakubwira yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi amakuru akomeye cyane harimo kuvugwa, ntagenda ntakubwiye nuko arwanya umutwe wa M23 muri Makabora. Urugamba rwongeye kwambikana ku munsi w'ejo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bigaruriye Makabora centre. Ubu rero imirwano ikaba yaramukiye mu misozi yitegeye iyi centre. Urugamba rwabyutse rwambikanye kuva ku isaha 11:30 hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Urugamba rwongeye kwambikana, ubyumve neza, ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi FDLR. Igitandukanye kandi ugomba no kumva neza nuko muri imirwano abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo no gufashwa n'Ababiligi, batangiye nabo guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aturuka ngaha aravuga ko abasirikare bo ku ruhande rw'Ubabiligi barimo organiza ibijyanye n'ibisasu cyane cyane byo mu kirere, rero ngo barimo gukontrola ibijyanye na drone zirimo kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ikindi kandi nakubwira nuko Ababiligi ngo barimo gukora za operasiyo zijyanye no kuba inzira zo mu kirere abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice baherereyemo ngo zaza gukomanyirizwa, kugira ngo rero ubone uko bagaba ibitero neza ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande ariko ndakubwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bongeye kuzamura radari zikomeye cyane hejuru mu kirere. Ubu ngo bakaba barimo gukontorora bikomeye cyane iki kirere cyose cyaha muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi amakuru aturuka ngaha aravuga ko drone yo ku ruhande rwa leta ya Kongo yahanuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ubwo ngo yari irimo kusanaho izenguruka muri ibice byo muri iki kirere, irimo kunekaho abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagaba ibitero. Iyi drone rero ikaba ngo yahanuwe n'abasnipers b'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari misozi miremire ya hangaha. Urugamba rukaba rukomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze muri Turi, nkubwire ko aha naho haramukiye imirwano y'ikaze, n'imirwano yahuje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mutwe wo kwa Thomas Rubanga. Amakuru avuga ko imirwano ikaze yadutse hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRPs ziyobowe na Thomas Rubanga. Iyi mirwano ikaba yaramukiye hitwa Ibure, ni mu mujyi uherereye mu birometero byinshi uvuye Ibunia, ni muri teritwari ya Jugu mu ntara y'Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
amakuru haravuga ko humvikanye biturika byinshi cyane. Amakuru akavuga kandi ko imirwano ngo yongeye kumvikana muri ibi bice nyuma y'uko abarwanyi bo ku ruhande rwo kwa Thomas Rubanga ngo bakomeje kubangamirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, babuzwa gusahura no gukora ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kugeza ubu tuvugana rero ubwoba ngo bwibasiye abaturage bamwe muri bo ndetse n'abavanwe mu byabo kabahungiye mu midugudu itandukanye, ndetse naho n'abacuruza kuri uyu munsi ngo ntago bigeze bacuruza kubera ubwoba bukomeye cyane. Iyo mirwano rero ikaba ngo ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ibikorwa byose bisanzwe nk'irema ry'amasoko byahagaze, ubucuruzi bwahagaze, ibikoresho rusange kugeza ubu ngubu ngo ntabwo birimo gukoreshwa, ibijyanye n'imyubakire cyangwa se n'ubuvuzi, amavuriro ngo yafunzwe kubera ubwoba bukomeye, ibikorwa by'amadini byose byahagaze kuri uyu munsi, nk'uko n'ubundi tubikesha ibinyamakuru bitandukanye byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage ngo ntago babashije kujya mu birori bikuru by'umunsi mukuru wa Noheli kuri uyu munsi kubera imirwano. Amakuru yavuga yuko kugeza ubu ngubu imirwano yongeye gukomera kandi ngo humvikanye intwaro ziremereye n'izoroheje, ariko ngo biragoye kumenya umubare w'abapfuye ndetse n'ibyangiritse muri iyi mirwano kubera yuko n'ubundi ngo kugeza ubu ngubu tuvugana imirwano irakomeje cyane. Ikaba rero kugeza ubu n'ubundi ngo irimo kugenda yerekeza mu tundi duce nk'uko bitangazwa na Desire Marodra, ni umwe mu bagize imiryango itegamiye kuri leta muri Turi. Kuwa gatatu mu mpera za nyuma ya saa sita nabwo kandi hari habaye imirwano ikomeye muri ibi bice. Umuvugizi wa FARDC yavuganye n'itangazamakuru avuga ko ngo abari muri operasiyo zo guhashya no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Reka dukomeze n'aya makuru nkubwire ko ubu haravugwa inkuru nziza ku banyamurenge bose ku isi, ni inkuru ikomeye cyane kuri uyu munsi, amakuru wa Noheli. Uri hehe witeguye kwakira iyi nkuru nakubwiye? Ndakubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva, ibyo amatwi yawe atigeze yumva impumeko yayo uraza kubyumva hano ku Ibendera TV. Ariko like ntago zirimo kuzamuka rwose, mu nkundire mu nkorere like. Abanyamurenge bose ku isi ni muhaguruke mwakire inkuru ivuga ko abavandimwe banyu bari bafungiwe ikaremi bamaze gufungurwa. Kugeza ubu ngubu ni inkuru nziza ku banyamurenge. Mu ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira kuri uyu wa 25 kubaza muri uyu mwaka turimo 2025, abanyamurenge bari bamaze igihe bafungiye mu mujyi wa Karemi ni mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kurekurwa. Abari bamaze hafi amezi agera kuri 2 bafunzwe barimo n'undi wafashwe muri uko kwezi turimo, bose bakaba bari barafunzwe ku mpamvu zijyanye no Kongo baremwe nuko bavuga, nk'uko byemezwa n'abegereye imiryango yabo. Reka ibi mbigusobanurire neza cyane. Amakuru yavuga ko aba ngo bafunzwe bazira ururimi bavuga, aba kandi ngo bari bafunzwe bazira ubwoko bwabo. Abafunguwe barimo abasore 2 bafashwe mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka ubwo bavaga mu Minembwe, ndetse na Amududa Kavuganye wafashwe hagati muri uku kwezi kwa 12. Amakuru aturuka mu miryango y'abangaba aravuga ko bamwe muri bo bahuye n'ihohoterwa rikomeye mu gihe bari bafunze. Umwe muri aba basore 2 bafatiwe mu nzira bava mu Minembwe yarakomerekejwe bikomeye cyane nyuma yo kuraswa n'abasirikare ba FARDC. Undi witwa Mududa Kavuganye we yakubiswe bikabije ahindurwa intere azira gusa ko muri telefone ye basanzemo amafoto y'abasirikare. Abandi nabo bivugwa ko ngo bafunzwe bazira ururimi rw'ikinyarwanda bavugaga n'isura yabo.
byabo ibintu byakomeje gutera impungenge kwivangura rishingiye ku bwoko n'akarere. Makuru yavuga yuko aba banyamurenge ngo bari bafashwe bazizwa ko ngo yaba ari maneko z'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23. Ibi byabaye bikomeje gukurura impungenge n'umujinya abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Bamwe muri bo bakavuga ko hakirimo gukorwa ihohoterwa rikomeye cyane kandi bakabigereka ku butegetsi bwa Kinshasa bitewe nuko bakomeje kumva ko badafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi baturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bagize umuryango w'aba basore barekuwe yatangaje ko iyi ari inkuru nziza ishimishije cyane, ariko kandi avuga yuko ibi bintu bikwiriye gucika ko bikabije. Akavuga yuko iki ari kimwaro n'igisebo kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu agira ati dufashe uyu mwanya dushima Imana kuko abacu bari bafungiwe ikaremi bafunguwe. Turashimira Imana kandi twizeye ko n'abandi bose bafungiwe mu buryo bunyuranije n'amategeko aho bari hose baza abohorwa. Iki gikorwa cyo kurekura aba bantu kirakiriwe neza cyane, abatari bakeya bakaba bakishimiye nubwo bavuga yuko iyi ari imwe mu ntambwe nkeya irimo guterwa, kandi bagasaba ko gikorwa nk'iki cyakorwa hirya no hino, ndetse ariko kandi bakavuga yuko urugendo rukiri rurerure mu kurwanya ihohoterwa, ivangurwa n'ifungwa rinyuranije n'amategeko byose ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka nkubwire yuko kugeza ubu ngubu tuvugana, icyo nakubwira kandi nagutangariza nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze agashya. Ndakubwira ko ari agashya kubera yuko n'ibintu birumvikana utari witeze cyangwa utari witeguye kumva, ariko ndakubwira yuko bene nk'ibi ngibi uba utiteze cyangwa utiteguye kumva nibyo twe tuba tufite kukugezaho hano ku Ibendera TV muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bashinze ibirindiro bishya ahitwa Indurumo. Abarwanyi bo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 batangiye ku wa kabiri tariki 23 Kuboza muri uyu mwaka gushinga ibirindiro bishya mu mudugudu wa Ndurumo uherereye muri groupement ya Ruberike ni muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko abitangazwa n'abaturage bo muri ako gace aho aba barwanyi bashinze ibirindiro byabo bishya mu masaha ya nimugoroba, ngo intego inyamukuru yabo no kurinda abaturage, akaba kandi ngo ari nayo mpamvu bashinze ibi birindiro ahangaha. Aya makuru kandi yemejwe n'inzego z'ubuyobozi bwo muri ako gace zamaganye bikomeye kuba abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gushinga ibirindiro ahangaha, bakavuga yuko ngo ibingibi batabikunze naka na gatoya. Ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe bo biravugwa yuko ngo bashinze ibirindiro muri ibi bice mu rwego rwo gucunga umutekano w'abaturage, yuko ngo bari bamaze iminsi bumva amakuru yuko hari abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa, abandi bakamburwa nyuma y'imirwano ikomeye cyane kandi yari imaze iminsi ibera ahangaha ihanganishije abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo tubabwire yuko bagize gutya bakayabangira y'ingata aha muri ibi bice, bigatuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bigarurira ibi bice, ndetse kuri uyu munsi bakaba bamaze tayari kwashinga ibirindiro byabo bishya. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ndakubwira yuko ibi birindiro bishya byateye ubwoba ndetse bigatitiza abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Na yindi mpamvu nuko babona ko mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gushinga ibirindiro byabo muri ibi bice, kongera kubatsinsura cyangwa kuhabirukana bizabakomerera ndetse bikabagora ku rwego rwo hejuru.
mu yandi makuru ndakubwira yuko Tshisekedi yunamiye aba FARDC n'abazarendo baguye ku rugamba mu mirwano bamaze iminsi bahanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo mama 23. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yunamiye abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cye n'abarwanyi b'imitwe ya wazarendo biciye mu ntambara ikomeye ikomeje gukanganisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Tshisekedi yunamiye abo basirikare n'abarwanyi bafashanyaga ku rugamba mu ijambo rijyanye n'umunsi mukuru wa Noheli yagejeje ku banyekongo. Akaba rero avuga yuko ngo yunamiye abasirikare bose batakarije ubuzima mu mirwano bamaze iminsi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, cyane cyane mu gice cy'amajyepfo n'uburasirazuba bwo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ijambo yavuze ryo kunamira aba basirikare inyuma y'imyaka 4 ingabo z'igihugu zimaze zirwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari mu ntambara imaze imyaka 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yavuze ko rugamba rukomeje kandi rukomeye. Tshisekedi wari kumwe n'umugore we Denise Nyakeru yavuze ko akomeje gutekereza ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagezweho ingaruka n'iyi ntambara kimwe nabo yatumye babaho nabi mu gahinda mu bwoba n'umubabaro. Yavuze kandi ko yifatanyije n'imiryango yababuriye ababo mu mirwano ikomeje cyangwa se imaze iminsi ihanganishije abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo narwanyi b'intare za Sarambwe. Tshisekedi yunamira aba basirikare yaboneyeho kunamira aba basirikare ba FARDC narwanyi ba wazarendo biciwe muri iyi ntambara. Agira ati ku ngabo zacu zihora ziri maso za FARDC n'abarwanyi ba wazarendo bapfuye kubwo kurinda ubusugire bw'ubutaka bwacu. Ndagira ngo mbunamire ku mugaragaro. Tshisekedi kandi yunamira aba basirikare n'abazarendo batakarije ubuzima bwabo mirwano bamaze iminsi bahanganamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Yijeje ko igihugu cye gihoza ku mutima bariya bose baguye ku rugamba. Perezida Tshisekedi kandi yemeje ko uyu mwaka w'2025 wabaye umwaka ugoye cyane ku gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko avuga ko ibi ngo babyitwayemo neza kandi ngo bagakomeza guhagarara bemye. Yasabye abanyekongo bose gukomeza kurangwa n'ubumwe bufatanye no kuba maso no kuba hafi abababaye bose ndetse n'imiryango y'abahuye n'ibibazo by'umwihariko iri mu bice byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nk'uko n'ubundi abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Tshisekedi akaba yaciye bugufi yunamira abasirikare n'abawazarendo bose batakarije ubuzima ku mirwano bamaze iminsi bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu magambo yariko ntago yigeze yerura ngo yunamire abasirikare b'u Burundi nabo bari bamaze iminsi bahanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero bikaba byongeye kwibazwaho n'abatari bakeya kuba atigeze yunamira cyangwa se azirikana abasirikare b'imirimbanyi z'igisirikare cy'u Burundi bari bamaze iminsi bari kumwe nawe muri iyi mirwano. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkubwire ko umutekano wongeye kuba muke ku mpaka hafi ya Kanjani nyuma y'ijoro cyabayemo imirwano ikomeye cyane mu ijoro ryo kuri uyu munsi. Urabyumva neza, nijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 24 rishyira kuri uyu munsi abarwanyi bo mutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 tayari bamaze kubohora umudugudu wa mupaka
umudugudu uherereye hafi ya Kanja na Kashebere ni mu gice cya Sekitora ya Oso Banyungu ni muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barwanya b'intare za Sarambwe bakabinjiye mu ibi bice ndetse barabihohoza nyuma yuko hari hamaze iminsi harangwa umutekano muke baterwa n'abarwanyi ba Wazalendo bari bamaze iminsi basahura abaturage ndetse bakabateza umutekano muke. Makuru aturuka ngaha rero akavuga yuko abarwanyi bageze muri bice mu mudugudu nyuma yo kurasa amasasu menshi bahanganye n'abarwanyi ba Wazalendo muri ibi bice byo muri midugudu itandukanye cyane cyane yegereye hafi ya Kashebere ni mu ntera ya kilometero imwe gusa. Bikaba rero byongeye kugaragaza imbaraga z'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Reka kandi nkubwire yuko ahitwa kwa Mofu abayobozi batatu b'umutwe wa Mabondo ni Mobondo barashwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ingabo za leta ya Congo FARDC zatangaje ko zamaze kwisasira abayobozi bagera kuri batatu b'inyeshyamba za Mobondo nyuma y'imirwano yabereye mu birometero nka 15 mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umudugudu wa Boringo ni muri teritwari ya kwa Mofu nkuko byatangajwe mu itangazo y'umuvugizi wa operasiyo Ngwema. Abo abayobozi bishwe ngo nabazwi ku mazina ya B50 ni B50 n'abitwa Fisi ndetse na Dinozore, bakaba abaravuzwe kenshi nk'abantu bakomeye bagize uruhare mu bikorwa by'urugomo byahitanye kandi bigasiga imiryango myinshi mu marira ahangaha muri ibi bice. Eka nkwibutse ko ibitekerezo byanyu nikaze mu biduhe turabyakira. Niba amaze kugera hano akaba ari ubwa mbere ugeze hano nkorere like nkorere kandi na subscribe. Ikindi kandi ushobora no gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye na kundi no kujya handitse share ubundi ugahita nkorera aho kankandiraho ubundi makuru akagera kuri bose mu bavandimwe n'inshuti zitandukanye. Gahunda makuru kuri bose igasakara. Like ziracyari nkeya ntago ndi kubona like zizamuka kandi iyo dakoze like bituma n'ubundi abantu benshi batakira notification ijyanye n'aya makuru. FARDC zatangaje ko zafashe mpiri kandi undi murwanye wo muri Mobondo witwa Jonathan Mbambu ndetse zinasubiza intwaro enye zo mu bwoko bwa Karibure 12. Izi rero ngo bakaba bazisubije ni mu itangazo bashyize ahagaragara ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bakaba bavuga ko basaba izi nyeshyamba za Mobondo ziri muri bikorwa kwitandukanya ubundi bagakurikiza amabwiriza n'amahame y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka kandi nkubwire yuko ingabo zanatanze umuburo ukomeye cyane, ndavuga FARDC batanze umuburo ukomeye cyane kuri abarwanyi bo mu mutwe wa Mobondo. Bakaba bavuga ko umuntu wese uzagira uruhare muri ibyo bikorwa by'urugomo n'umutekano muke cyane cyane ababangaba muri uyu mutwe wa Mobondo ngo uzabifatirwamo wese azakurikiranwa n'ubutabera kandi agahabwa ibihano bikomeye cyane. Kapiteni Anthony Mwarushanyi yatangaje ko ibikorwa byo gushaka no gukurikirana zinyeshyamba bizakomeza hagamijwe kugarura amahoro arambye no kurinda umutekano w'abaturage b'abasivile bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nshuti bavandimwe bakunzi ba Ibendera TV tunyarukire no mu bitekerezo byanyu mwaduhaye. Niba hari bihari ndabibona abagiye babyohereza kuri nimero yacu ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 7917000822. Iyi nimero yacu ya Ibendera TV ku murongo wacu wa WhatsApp. Ndabona bagiye munyuzaho ibitekerezo. Hari witwa Nzamukosha
aherereye mu karere ka Gatsibo. Abantu bo muri Gatsibo tayari namwe muradukurikira, ibintu byiza cyane. Hanyuma rero uravuga uti ndabakurikiye, urakoze cyane. Hari twa umwari uherereye Karongi avuga ati turabakurikiye. Hanyuma mwese rero reka tubashimire. Hari uherereye mu mujyi wa Kigali yitwa Jean Claude Mutungirehe. Naringeze ngo ni Jean Claude Mutuye Yezu, ni Jean Claude Mutungire. Aravuga ati ndabakurikiye, merere Kimironko ni mu karere ka Gasabo mujyi wa Kigali mu Rwanda. Namwe abaherereye aho Kimironko tubashimire cyane kuba muri kumwe natwe. Hanyuma rero ndabona nta bindi bitekerezo twaba tuniganye ijambo. Ubwo rero reka nkomeze kubifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli. Hanyuma kandi nkomeze no kubifuriza kugira ibihe byiza. Bibwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru twagarukagaho ku mirongo y'urugamba anga mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero mukomeze kugira Noheli nziza. Birumvikana ubwo ni kubayiziza, abandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Mukomeze ariko munaduha ibitekerezo byanyu, mukomeze mukora like. Ndashaka ko nibura subscribe nshyashya 1000 uyu munsi muzinerekeraho cyane rwose. Niba bamaze kugera hano rero nugenda utanerekeho subscribe uraba utabikoze neza cyane. Reka twizere ko rero mwese mukomeza kugira ibihe byiza, mukomeza kugira amahoro n'amahirwe. Ikindi kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda. Nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza muri masaha atandukanye. Mwese rero ciao, bye bye.